米德伦的罗米阿米阿什，祈祷每一天，我马勒们来吉拉拉外达到蒙福的罪人，萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在kita milayap do suar nukawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话，以约书亚16方dosa puluh lima atusir suarsa。你告里拉，把我日本你约书亚，kuya tasalamaan pafahian ji Rahab atau marinina ay ningra maamin. Naukani, parimagan ningra paaling kuya ni uturan ni Yosua tatusa misulapay to Jericho. Tahanini mikapo to Israel maro ko tulus ni Rahab. Saan？约书亚保全了妓女拉合和他全家人的性命，因为他曾藏匿约书亚派去耶利哥的2个探子。拉合和他的家人从此定居在以色列。约书亚记6章25节。萨利嘎嘎奥，伊蒂亚伊，乌在爱嘎库拉斯tam lau je Rahab saan ko binengneng no finaulan。你告里拉。o nanumutsalay atong nga ayay atlemak ningra o saka mapaorip no kawas jingra ato paro no lumak ningra。拉合是被当时的人看作是不洁净的，但由于他的正直和良善，上帝拯救了他和他的家人。Midtolan kita，我们同心祷告。Tabangaw o nanusini atlan no miso。ko saka nga ay ako malayap no miso. Saka sa ay to ko sasafaay ko urip jiraraway tamlaw kako. Nika o mapaoripay to awawa no miso kako. 上主啊，由于你的恩典，我能够与你有合宜的关系，而我也不再是卑微的罪人，而是蒙上帝救恩的儿女。Pakai ni dalam anay ang nganutapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。